Ocol. Cepah main colo-colan de iya bu. Mun pah ocol buru siapa saya mega ayo. Bah ocol-ocol. Pas koni cok koncok ngedok. Bah benih lagu Indiana. Ayo. जब तुम ही या नहीं ही जीवन में लाया के तूने कवेरा सवेरा ya nak si bede karo gedeng le bede tanorong kan Nabi Muhammad ya ki bacong gedeng ke masjid deki mole nang bahasa Mangkah. Ya cek hahaha ayo mun ko cek beli leces redin nak re mun anang tar kedu belasan pah mole tak bengi bisel tek kopeng ngemole nabi embung tak entos mate mor oleh rambutan saben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-a'izza wal kurama indallah. Utamanya jajaran para habaib Habibana wa sayyidana Hadratal Habib Hamzah Al-Hasani, Habibana wa sayyidana Hadratal Habib Haddar Al-Muhdar, Habibana wa sayyidana Hadratal Habib Ahmad Al-Hasni, Habibana wa sayyidana Hadratal Habib Sami' Buftam, dan setiaja jajaran para habaib selain nyuun saporah manabi beda asma setai sebut dan kula tak oning asmaipun secara rinci. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut tung situng sedikit pun tak ngorangi takdim hormat dek setiaja jajaran para habaib juga jajaran para alim para ulama. Tak kaleb ajunan semulja Kiai Haji Athaillah sahibul hikam seampun aparing ilmu dek kaula ajunan juga tak kalib ajunan Kiai Subhan ben seteja jajaran para guru-guru ngaji, para alim, para ulama sehadir tanpa terkecuali. Tokoh masyarakat utamanya Bapak Zainal Arifin selaku Pak Tinggi Leces sesaat makin juga hadir di tengah-tengah kita. Sahibud dakwah wa sahibul manzil Abah Haji Hidayatullah beserta jajaran majelis keluarga ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat laki atau bebini baik si adup ke laut atau si adup ke timur tak melu kendengan korja nyelket ke beluran kayu. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan mangken sokani lengki apolong asareng dalam keberadaan sehat juga ala kotoat semoga kaula ben ajunan tak cuma apolong itunya tapi apolong sampai ke akhirat dalam keberadaan kenging ridhona Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring atau rakida ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto semoga teti sebab kaula benajunan ifak tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat
sehingga kalau ben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas apa neraka muka manter sakak dinto bedenah amin Allahumma. Para Rabu selanjut epon nyuun sapora terutama dek para sepo secara khusus para habib, para alim, para ulama manabitan kula ngangkui korseh nika secara tata krama kurang ngajar sesepo ibebeten kula akursian tapi kula sa akursian ni kebeni keng mulja keng kene jadi yon cuk ceritana ni jadi mun kula tuju ibebe cukan tak padeng ka sa ibudi minta mancing saos pada ben ke auto ilagi puruh dan kula mun mancing abit tak kuat dan kula toman kecelakaan sehingga mancing abit kula tak kuat tojuk cukan mun abit kula tak kuat keng mun napang bukan maksudnya istirahat mun apa tak usah mun penasaran telepon maren jadi tak langkong para habaib para sepo nyuun sepora. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sesangat badan kaula muljaaki. Sateja seekala kobi kaula ajunan kak dinto arpan sepaling raja kaula benajunan terus tetia orang selamat dunia akhirat. Terus selamat ya? Oh iya pada. Jadi mun kudinya ku teropoton biar. Sehingga kula benajunan mangken sa abolong ni mangken sa abolong ni kemudian bekal eki babi kuste kanjing Nabi kalaban syafaat amin talangkong si tak pedeng ki operator bingkengan selalu nabe pengkir mun bae tengah ni kesacara menik kene pagi yang dengi dua dah ya ada ingat radio karo suarna tok kok ada orang kan jadi saya bingkengan mun bangajen boleh bae dina di saluna tung kasa tepak kasa patung bae di badan dina ni macam saya lah dia aku makan nak sakan demi ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ulah benajunan para Rabu mungkin saya hadir sudah jaga dintoh lebih-lebih di tengah-tengah kita hadir beberapa habaib beliau gak dintoh min dzurriyyati Rasulillah nak foto nak Gusti Kanjeng Nabi manter kaula benajunan tarik kemudian amin Allahumma bian budian nak tengga para habaib ni ka sa tengga hula kabin bi hula mo nak tengga hula tengga habib budian hula tengga kiam nak teng Allahumma sholli ala Muhammad. Maganda hula mana polong ben habib ni kanang seneng sosa seneng hula belana polong ben zurriya na Gusti Kanjeng Nabi katurna Kanjeng Nabi seneng sosana kala gedang kala gedang ya jangan lain pabrik buk pada katurunan Nabi making hula pada katurunan Nabi keng hula dari Nabi Adam keng kebe benar kok libat Fir'aun na beruang kok ini kan mun habib ni kan dari Siti Fatimah Az-Zahra ke bebe laki sampai dek ke sebede tengah-tengah kita. Jadi gula benajunan budian gak dinto harapan terbesar manter olia syafaat manter efek ta'bid Gusti Kanjeng Nabi. Apa para Rabu? Bade situng janji dari Gusti Kanjeng Nabi. Ketika ada Arabi bertanya, matur dak Gusti Kanjeng Nabi tentang masalah kiamat. Bila kiamat? Kanjeng Nabi gak dinto justru atanya dak ka Arabi nikah. Wa masta'adatta laha. Kakek atanya kiamat siapa sih anda lagi nak kakek? Para Rabu Arabi ni gak ada bu. Lastu bi kathratis salah wa lastu bi kathratis siyam. Dan kula Kanjeng Nabi bani orang seahli abajang sunnat, bani orang seahli abajang sunnat cukan bani orang sebiasa apa sa sunnat. Dan kula ibadah pas sepasan ya pas fardo abajang fardo. Terus si anda laki nak kakek apa? Si anda laki nak masuk surga. Si atanya kiamat je apa andalna? Arabi ni kabah jawab hubbullah wa hubbu rasulih. Dan kula anda laki nak cinta ke Allah dan cinta ke ajunan utusan Allah. Ketika ajawab kak dinto dak Gusti Kanjeng Nabi pas ajawab anta ma'aman ahbabtah kake bekal epapolong ben seekele buri dalam redaksi yang lain Kanjeng Nabi ajabu al mar'u ma'aman ahab
orang je bakal epapolong ben seegale buri. Artena orang secinta ke Nabi Muhammad, ate seseneng ke Nabi Muhammad, cek kobat terbudian bakal epapolong. Cek kobat terbudian bakal epek tapi Gusti Kanjeng Nabi eka sareng masuk surga. Amin Allahumma. Kula tanya, sampean cinta ke Nabi Muhammad? Iya, apa kuna jawab dah iya? Lama sahabat, ngala jawab tak cinta, tanggi. Para Rabu, namun perasaan cinta gak dintu benih cuma pengakuan kalaben lisan, benih karo i'tirafun bil qalbi ngaku kalaben ate. Cinta ni kau kudu bade bukti. Cepon nak kanak muda mangken. Cinta itu bukan hanya ungkapan dan kata-kata, karena cinta itu butuh pembuktian yang nyata, ya kok. Orang mun karo ngaku cinta pada Rabu, keng mun tadek buktena, jangan ngarap kalam fadi, omong kos. Tak usah kan Nabi Muhammad ngaku cinta dek buktena, reng laki ngucak lebur kesampian, keng mun disuruh minta tak gelem, cek je para caja. Saya kasih tahu, semua laki-laki itu buaya. Semua laki-laki itu kecuali saya. Saya barakai. Galak banget. Mending berakai ya, Pian. Kene an didik keng gereken. Berakai. Jadi semua keng bemakai kene mun gerek, Bu. Pah lancang ya kah? Habib bisa aja. Loh, aku kan malu. Ara pemilih gelo. Bulan ni gini. Reng pelekek benih bi tolong ngasape sejarah jeruah buk. Pelekek bi tolong ngegereng sini kene ruah. Bah, makini kene mun nyelet. Bah, tolong ngegereng, tolong. Saya nggak kemi kakek. Oh, apa yang pesan? La haula wala quwata illa billah. Apa yang pesan? Mbian niat ngaji, niat akemi ada nak lah karo. Ada apa yang pesan gak ada. Pon, sambil kayak ngai. Orang ni bakal epapolong ben saya kecintai engki. Sambian cinta tak cinta ke Nabi Muhammad? Cinta. Kelenun benih karo puto ngakoh tapi parlo bukti. Apa napa sebab? Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad dengan lisannya, orang yang mengaku cinta ke Nabi Muhammad kalaban lesan na para Rabu, lesan ni kemudian kan tayangku ibu, tayangku. Coba di Gunung Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu saya kunci mulut-mulut mereka, culut-culut mereka. Hari budian sari kunci. Terus siapa? Saya jawab budian. Wa tukallimuna aydihim. Maka saya jawab dak Gusti Allah ni katanang-tanang manusia. Wa tashhadu arjuluhum ban soko-soko nateti sakse. Saya jawab tanang soko senyakseen lesan ikunci harami ikunci munta ikunci makin malaikat bakala bi kakek. Bakala cek lagi nang ngucap telu kecap si bini telu jus tambu sekali. Bener. Iya kok. Hari ku campur cek la potongan Marlena kebi dia. Ya magembian kan pada Madura ki ya bu. Mbian Madura gula Madura cuman beda. Nah sampian Madura swasta gula Madura negeri tadi. Kan pada Madura. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap orang kadinto pada Rabu pas
pasti ngaku cinta ke Nabi Muhammad, tapi tak langkung. Cinta ni kemin af'alil qulub, lakona ate kan ki. Cinta ni kan bede gantung. Pada ben orang beci ni kayak gantung. Bunga ni kayak dede. Pada ben sakit ate ni kayak gantung. Makanya sakitnya tuh di sini. Bah, sakit ni kayak gantung. Bunga ni kebede gantung. Bunga ni kata gerepang kibi orang mun bi sampean tak ipa keluar. Mbian seneng ke situ ngoreng, mun tak ipa keluar tak kira orang tahu. Cek bede gantung. Sampean seneng, orang tak kira tahu cek mbian seneng ben bunga. Baru itu mau cek bunga gara-gara ipa keluar, pah teti ekspresi. Mbian pah gelek, kakak. Nggak berarti mbian bunga aja. Bunga naik gantung, ketika dijadikan ekspresi orang oning cek sampean bunga, paham? Sakit ate, gantung. Orang tak kira oning jampian sakit ate, mun tak tegai keluar, baru mun bian keluar, orang oning jampian sakit ate. Nih itu mujak sakit ate, keluar, jadi status. Galau guys. Pahiba benek tambah, aku lebih suka kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Kita tambah boleh. Andai harapanku tidak terlalu besar, mungkin lukaku tidak terlalu dalam. Pahi beri caption, aku pernah bersujud. Hah? Lanjut. Tahu siapa ngajen langsung orkes bayi mayu. Ada mayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangkim bian domun tempur sakit hati kan bian kan senik kan. Dengan hati sedih serta tubuh letih, semua derita ku bawa berlari. Bagaimana, masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Lebur ya. Jadi termasuk bejeban berekai sengaja ben saja rambar ya. Pola king rembi asan aku pikir pas. Ini ke pola rembi aku. Coba yuk tarik napas. Keluarkan. Tarik terus, buka lemak lah yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun empian bunga keluar teti status tak napa. Keng mun tempona sakit ate tigel cek sak kasa iki. Mun tempona tepani musibah tak usah kebe status iki. Nomor situng makle tak ngurangi gencerna saberembian. Nomor 2, empian mun tempona susah andi masalah iki be status. Tatang kesengat elak status sempian ju beni nyeroe nyorak tulade gua bener sampian lebur ke situ ngoreng tak usah ke status dadi nalok dadi kandana dadi saleces paham malampian lebur ke situ ngoreng penta ka Allah kan senku ate na manusia tak usah carap tinambian bejeng tahajud, mari tahajud jaga boleh bojeng hajat angka astana penta ke Allah, ya Allah kalau dia bukan jodoh saya jodohkanlah dengan saya. Dia mana minta kalau saya sudah engkau jodohkan dengan orang lain batalkan perjodohan ini ya Allah dan jodohkan saya dengan dia. Iya kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain bunuh jodohnya ya Allah dan jodohkan dengan saya. Iya yuk. Kalau engkau tetap menjodohkan dia dengan orang lain, maka jadikanlah saya orang lain itu deh. Bacang malaikat tertulia maten tok tok kece cak kakek. Bahar dari ngacara rame sampiti.
Beni tuan rumah berdesak pemulai juga. Hah? Tak saya tak ning lapor lah tuan rumah. Tak kok berkat dia kalau boleh di mobil mah. Pon. Kita sepakati dulu jam 5 istiwa kita pulang bareng-bareng ini. Detik kurang 15 menit lagi. Hah? Ada apa? Saden teh abid. Mulai bir saden teh men. Kol 2. Saya kol tung. Saya aden teh gula mulai kol tung. Senyor waden teh siapa you? Mi bangkok saya ketemu na. Aden teh tibi bangkok eroja ambu. Emang gua pikirin. Sorry ya. Ada apa? Sudah ditunggu-tunggu. Loh, saya kan sudah dapat. Saya sudah unggah. Ya meskipun sebentar. Aku tidak biasa lama, sebentar memang. Tapi sering aku. Bermaksudnya ceramah. Jadi mari kita ngaki kelu. Bah, kula mun ceramah tak bisa cek abi tak yaktas keng nuleong ke kula maksudnya. On. Ada ngaki. Saya pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ajunan saya aku cinta ke Nabi Muhammad. Saya kalau bencinta ni ke ajunan bekal ega bolong bi Nabi Muhammad. Maka cinta sebedak yateh, bunga sebedak yateh. Ni kayak keluar kalau ben moloten. Makanya pun ulama, napa takrif maulid? Izharus surur bimaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Molotan ni kemapadeng bunga na ateh kalau ben lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti molotan ni kakek mapadeng bunga sebedak kanto ni kalau. Karena bunga ni kamu tak apa keluar, orang tak ada oning. Bunga ni kamu tak apa keluar, tak kira teti bukti. Maka kalau ben maulid bahagianya hati terhadap lahirnya Nabi Muhammad epa keluar teti tindakan epa keluar teti ekspresi ajunan hadir areng-sareng melantunkan solawat sampean nyebut asma Gusti Kanjeng Nabi seh bedetunya ekor banaki apa-apa ma ekor banaki pada Rabu kula benajunan biasa namun seneng gak dinto pasti adik beri ni kata iman orang ini kamu temon seneng mangkana ketika Suwaibah alapor ke Abu Lahab bahwa Nyai Aminah ni lahir tanya aki bi Abu Lahab tuan Nyai Aminah sudah lahir tuan lahir Suwaibah iya tuan anaknya berubah apa iya parobah maksudnya apa iya bahasa Indonesia parobah kan iya berubah aja tapi Abu Lahab tanya laki apa bini jawab bi Suwaibah laki tuan. Tradisi Arab yang tidak mau anak perempuan karena anak perempuan dianggap aib. Idza busyara ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Reng Arab setanda anak bini bekto nikah ketika Abu Lahab ebri kaper cek serembi nikah laki Abu Lahab bunga. Biasanya orang mun abri bunga ni Arab bekto nikah ibriin hadiah. Suwaibah ni kata iri beri tapi Suwaibah yang saat itu budak langsung emertika aki bi Abu Lahab. Kaki mertika, kaki menitang budak saking dari bunga nah. Neka mertika aki ni kepada ben sehari beri karena Abu Lahab neka bisa acual Suwaibah teti tunya na ekor banaki bi Abu Lahab pah berangkat ke Ka'bah Abu Lahab neka pah aleng-leng Ka'bah sambil ajoget sambil nyanyian mongkong ini kok tak bisa pemulai kada ni kayaknya saya kamu gibur mulai dua ni kamu mulai kapi Italok je mulai kia. Tak lakang ni. 4 ada sekali mari ni bukan. Oh jadi agurunggung pentong bukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Abu Lahab ni bunga pada Rabu. Abu Lahab ni bunga. Saking dari bunga nak sampai Suwaibah ni kayak bertekaki. Coba apa komentar As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin? Beliau menyatakan khuffifa anhul adzab kulla yaumil itsnain
li'atkihi Suwaibah lamma basyarathu bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai mimpinya Sayyidina Abbas ketika Abu Lahab nikah bengkah. Abu Lahab masa wafat dia? Baca Abu Lahab. Abu Lahab, Fir'aun, Korun aja bani mati bu. Tompas. Ketika Abu Lahab nikah mati para Rabu, Sayyidina Abbas amimpe. Ilmu mimpi nak atau ban Abu Lahab, tanya aki. Pada remah ke? Kebala cak seksa. Keng setiap malam Senin ben hari Senin paringan seksana. Mik bisa li'atkihi Suwaibah lamma basyarathu bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Polan Abu Lahab to mampu ngabek to lahir kanjing Nabi sampai tunyana ekor banaki. Suwaibah nikah ekor banaki. Pungana Abu Lahab kak dinto para Rabu iar ke bi Allah sampai Abu Lahab ben malam Senin ben hari Senin paringan seksana. Maka mun Abu Lahab si kafir, mate na mate kafir. Di Quran nyata aki masuk neraka. Setiap Senin seksana paringan gara-gara bunga ben bunga keluar kalau bencara amartika aki Suwaibah. Sampian saya amolotan saya ngapunga ada lahir kanjeng Nabi cek ko batir cung salamatan boleh. Memakai amin mun tak amolotan. Amolotan tinggi bu. Amolotan si bisa amolotan di compo. Mun tak bisa ke masjid pada cek sampai tang tautang. Takut sampian bisa amolotan atang tautang kapan marih acara tak kelar majer tang apa keluan mati ka ada. Tikal cek sampai tang tautang ngalak samampuna boy, ngalak samampuna. Pala mampu ngunceng 5 orang lah ngunceng romani kata usahanya banyak sepenting abek ni ka apuk tiaki ja abek seneng kuda ka Nabi Muhammad. Tapi mun pah titik onceng ni paku abi tetangke pakuwa abi tetangke deui. Empian mun nur akidah guna tetangke make sampai mati pakun ta pekke. Tak bisa make ala kuana pesambian tak kira pah macocok kepi ka tetangke. Cocok kama ada je kama lauk tak kira cocok kama berek kama timur tak kira cocok. Jelas? Maka tak usah ruwet ngurus tetangga. Sebenting jaya pun ulama, imsi fi tariqillah wa la tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Sebenting jalan sampean cocok ben syariat, tak usah mikir orang ni kapakun bade si becik, pakun bade si seneng. Tak usah ruwet upload status, mohon maaf aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Jelas? Tak usah ruwet. Menurut dia guna tetangga tak usah mangken buk. Tak usah niku hadis ben kitab. Cek lambak ku lagi kene lengiding. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hati. Mik ngiding kakek bu. Oh ya cara beda iya boy tak selesai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak usah ruwet. Mampu nguceng kalemah-kalemah, mampu nguceng sepuluh orang. Tak usah samaksa, tak usah atang tautang ngalak semampuna sampian. Tak usah paraja mun tak bisa. Takut kasor beje numpak dokar acara naraja oleh nabang mekar. Ti nama kita aku pak embian ni karena sahaban berarti ni. Mun tersinggung kan berarti embian saya kocak nagalak sa biasa boy, nagalak sa mampuna. Tak bisa amulutan TV, ngunceng tatang kekalema tak bisa. Lo papa, kadiki beri malam 12-an masjid beda cocokan entar pada. Apa sih beda Roma, sompeng ngaki mak le beda tanurong, kabele ka anang. Ya nak si beda karo gedeng, le beda tanurong ka Nabi Muhammad. Ya ki bacong gedeng ke masjid, deki mole nang bahasa Mangkah. Ngecek hahaha ayo. Mun kocak beli leces redin nak mun anang tar ke-12an pah mole tak bengi bisel tek kopeng ngemole ne bimbung. Tak entos. Temor oleh rambutan. Saben. Orang 7 menit. Iya makela upah kuntoron kok yu. Begelak dia guna ke atau iler dak remah mangkela amolot na belung polokan dia muntak ampo jeung ngasar tak po kok. Bener. Ai mayu mole. Wah India ada kita mare kok.
Ocol. Cepah main col-colan de iya bu. Mun pah ocol buru siapa saya mega mayu. Bah ocol-ocol. Ay sakoni cok konco ngedok. Bah benih lagu Indiana. Mayu. जब तुम ही या नहीं ही जीवन में लाया के तूने कवेरा सवेरा ayo pon napa saya may moloton hilang lah pergi acara Abi David saya kita turun lagi kalau payo idharus surur bimaji'in nabi nampak aki bunga na ateh tampak tetika lakuan polan bunga ni kamu tak keluar orang tak oning karena pakun beda paham ki jelas sekak di bunga de lahiran Nabi Muhammad ampun apuk teh mabunga orang seenya tak aki celaka serah Abu Lahab ni kaya nyata aki masuk neraka mulai kita mati orang aki di Allah la ajabu tabbat yada abi lahabi wa tab orang aki di lagi boleh masuk neraka pada Rabu wa imra'atuhu hammalatal hatab bini na senge bekaju oper kaju tono laki na sa pangkeng bini na ben laki na pada masuk neraka kapi maka reng laki bini ni kemudian macam empat situng reng laki ben reng bini pada masuk neraka serah kelompok Abu Lahab ben bini na bade selaki se masuk neraka si bini masuk swarga pasera Fir'aun ben bini na Fir'aun na masuk neraka si bini masuk swarga bade sapa lika selaki se masuk swarga si bini se poton siapa Nabi Nuh ben rajina Nabi Nuh na masuk swarga si bini masuk masuk neraka empian munda pada soro mele laki kama anguk tipe laki si telok napa mele tipe laki se ingat Abu Lahab napa laki se ingat Fir'aun napa laki se ingat Nabi Nuh Nabi Nuh bini na poton yu mele saya ingat Abu Lahab Fir'aun napa Nabi Nuh aduh Fir'aun ni ko oh titi kor kaki masuk surga makin laki na poton tak apa-apa Allah selamat ya Allah mi untung tak bini de enak engko cenong ya di odik lah bade se nomor 4 yu nikah selake ben si bini pada masuk surga selake selamat si bini selamat serah Nabi Ibrahim alaihi salam selake masuk surga si bini masuk surga coba mele saya ingat Abu Lahab Fir'aun Nabi Nuh napa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ni ke bini na dua mele saya kemayu aduh ada iyalah tak mele lagi buru saya lemari mele Nabi Ibrahim ke kayu bi malaikat lemari etoles tinggal tiap tisu yu kedik saya nangis samping apa lagi lagu mbian wanita mana pasti tak tahan apabila suami itu jenakan wahahaha Pon beli boleh napa saya nyamai molotan nampak aki pungana apa dia nampak aki pungana ate atas lahir kanjing Nabi sekak demak bunga dek lahir kanjing Nabi ampon apuk teh pada Rabu masalamat orang secelaka Abu Lahab ternyata pun hari Senin paringan seksana padahal kafir mati anak kafir padahal nyata aki celaka tapi pulang tuman bunga dek lahir Nabi Muhammad iyar ke ibi Allah anjunan terpada selamat terpada bercerah terpada tegah hajat munajunan budian selamat Khalil Yasin tada sariaki keluar amin gobuk mun Khalil Yasin seselamat sampian tada insyaallah sampian esaria
Mon pada tak selamat pada cek cung desa harian. Ya mon pada poton dem. Keng manter pada selamat kapi. Amin Allahumma. Makai Khalil Yasin tak itu mau cek selamat pada kira pikiran kia bu. Iya makin penceramah, makin ustad yang goreng. Saya ketakut takut kapan i akhirat pah terbalik budian. Takut pah sampai takut pah kulis saya masuk neraka biti bion. Pah empian saya hadir satu jam masuk surga. Siapa amin dia? Rekan kok ipa nabi tibi anda ya. Daripada selamat dah ya. Amin ya kok. Dak mayu. Pon, maurib kurang sejam dari mangken. Insyaallah ki nototi bojo ngasaring ki. Ki, kurang lebih nasa gak dintoh. Di mato mantak korang kakeyu. Makai tambai boleh korang boleh yu. Loh, akunya kan capek. Pon, sagak ditos bisa pada Pak. Korang berlebih nanya on sapora setelah batas pon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para habaib. Nah, bagula kapi berarti. Borongan berarti kun. Wala soro matron terop na pamarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wajzihi anna afdala ma jazaita nabiyan an ummatihi wa atihi alwasilata wal fadila wal sharafa wad darajata al aliyata ar rafi'ah wab'athhu al maqama mahmudan alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna al jannata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فآفت علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا هدية إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وإلى جميع المرحومين والمرحومات الذين قد قصدوا وذكروا أسماؤهم من قبل وخصوصا إلى حضرة المرحومة إبو نيي حج لؤلؤ المكرمة. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكرامات Ibu Nyai Hajjah Lu'lu'ah Mukarramah an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi syarafati Ibu Nyai Hajjah Lu'lu'ah Mukarramah an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli salamah wa min ahli syafa'ah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtimna bi qawli la ilaha illallah warham وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Sagak dintoh panitia nyon tolong supir keremaki paring ide dan supir karena mun supir tak pengakan berkat kule ku kang kue pada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.